Pemirsa Terminal Keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, ritatkala mepekeling HUT Kemerdekaan RI, sani kaping pitung dan sepat, sani lintang. Kedagingin mekudang lomba sani kemiletin oleh para penumpang saking wisatawan asing. Pemargin hari ulang tahun kemerdekaan RI nyabran tanggal 17 Agustus sampun ketah antuk ngemargiang makudang lomba sani unik. Lomba-lomba punike taler kemargiang ring Terminal Keberangkatan Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai. Para penumpang sane akehan saking wisatawan mancanegara sane jagi nyantosang keberangkatan pesawat ipun taler ngemiletin lomba hari ulang tahun kemerdekaan RI. Makudang lomba punike minekadi lomba lari kelereng, miwah lomba memasukkan pulpen ke dalam botol. Zaklin pindah ke wisatawan asing kesarengin timpal ipun mausang, pindah oneng mawinan side nyarengin pemargin lomba, ring pakeling hari ulang tahun ring Bali, sadurung mewali ke penagara ipun. This game was a high quality Independence Day sort of Balinese game. I highly recommend it. See if you can do it. It's so difficult, It right? was rather difficult. It was harder than you thought. So, independence is not easy. And neither was this game. Okay. So, good luck to you. Pemargin pakeling hari ulang tahun RI sani kaping pitung dan sepat, dahat kramiang melarapan ring kuentenan akeh bendera merah putih, ring gedung bandara, saha sesolahan tari baris Bali. Tiosan punika pindah ke antuk nyokong pergo Bali para penumpang ke aptiang sayan eling, majang palemahan antuk nesa nganggen bungkus plastik. Indra Wijaya, Bali.